Hello guys, na bon sauvin ni khopa zinka ve ho dinga zinka pha suna ve ho dinga sun pha ni tha a ve ho dinga ni tha pha tu ni kho a ise dingo chu ipham itia hele Miching Mithem hon Mipi nuijat na dinga ajih ho a hi wanga aminu ki zi lo WhatsApp FB status sule adang dang a hung viral zing Miching Mithem hon ajih ho chu inisei do dingo hi in apan asai ne gei skip bolowa na vet na hi le sunilhum zan khowa ani ki pa jing ding hi isei masang uvin hi chi chana la hi new atha ne hi a hi le lungsit na nei te in subscribe nei him bol pin lang sule notification all in koi lesson ong ki upload san le na mo jing ding a hi tu hen Miching Mithem hon Mipi dam the na dinga ajih ho na sim do hitin video chu ana weapon taw heute koima ki noi si tumpo te amial hoi zong a hoi lo zong auto bahara ke bang su ke a hi nal the yingi pasal mi khat mirror a alim akevet sa ule koilim zong hiza a hoi mo ta ve alim chu be atu e akiti e atiu chula ni mial hoi ta wang di da ni se pai gol hang kul mi phabet khat hi Nungah hel a kho khat a hin achi uve in apha amasa pen over hin alut uve a hi le Nungah a khat an in amanu ko ma chun Boinu Ngho khu a hi Nungah koi hoipen em ati ulle numeinu in sang chi phalam lo helin e o min asei lewang ke hi a hoipen e ati usla tin a hin don but e koi tabang tu apat group ajih apor beya leaf a umle ku kite custom dung zuiza wo sa tu nga liu ding a hi by creative sabas idam sung hin khat vebe min amma hi a hoi e ka de e ka thi pi di e e ti ka le ka ti e now I wanna be all I ever wanna be is somebody sapa he pa bong zu in lang bai e chu opi o apan alle don but na apa nang zo zu a bong cho be di ka ti a hi ti khur le in sunga se ngai sapang a hi lo man ti ve ta numei khan hoi mo asa awal over zuk klap hon aze mu hoi mo azia zuk klap man ei ve ding wang je cha ta Nungah khan exam ding akicha zi in zanin atisal pa koma agachi in sir nei pa sa di po le na sei borzi ni agati le acha atisal panzo
chiti a hi le tin kot a kha khumin sang khollum asu sa in zan khova in le kha asim se e gial do din nei lo hon ke ni gial do ovo e ho le e ho be gial do te now I wanna be all I ever wanna be is somebody mi khat a chon si wal satan in apho e speaker pass anu boipu na hung loi lo le na zinu hi ipiti hi tam ka ti zawal ta achapa ipiti hi zaong anu abang le akize kem te in abang le amu asoyin abang le amit lot do de in abang le amit kang le abang in alai chan ngam tam kati za e hung loi zapa henu lung kham hi ta selfie ki la hi bo sa sabas nupi nun pastor pu bible la hoi la ya khu beri khaini tamul ne hi in ati em pastor pun hoi la ya khu pa ne in pia akise namu em ati pe Nungah khat ka zol le he o nagunda vale eiti kenzo kalungsit varzi chen kerela langa bible sima katsi kahung kilia katha azol le he o na gospel var tai ati ki nom di lo tu ni hi google lung vai liwa katha di anaveta ka principal palukhu kachigule meeting ni in kapa in ahin ti khu e heartbroken mang pa over azalo ho kisei tu pi on lang ai mu ho zong tho khang uvin lang ke hin mang pha kan thot e ti an sei pi over soi lo helin Miching Mithem hon Mipi nuijat na dinga lo mang cha lo nai ta ajih ho isei naw hi chen chu hi in tin ampan zong la hung ki bor jing ding hung ki sei jing ding a hi zin hi le lung sit na nei in subscribe na him bol pi lang na bor chai pha le like share zong na him bol pi ding in kong tau kin hi hi chule achai ne chan nei hin vet pi zalin na chung chi wa ti man ki pa thu ka hin phongin aban video pha le dam sel ani ki mutu ki tau hiuti na bon sa ovin mang pha